uNkulunkulu akulonde phile uphumelele Pastor Winning. Inamba isense ngoba uyimember and ukuthola kukuhle ukuthi unikele kwi-channel. Ayikho ke i-channel ekwelela njengale. So kusho ukuthi ke loba kuhle ukuthi ungelule isandla. Inamba kusensa kusuka ngo9 kuya ku5 ntambama on WhatsApp. Sibheka la udaba olukaMenzeni owuthune wahlophe nami pastor ngiboncisisana mase lahlanza lokhishwa isisu kwaze wantula ke izingubo zami ngiyabonga. So sibheka la ukuhlanza nje komntwana umphubo ingane kuhlanzela ngoba sikwenza separate lokho uma igagela yakhe. So njengamanje sibheka ukuthi iyamhlanzela lengane imkhakheli yamhlanzela asifuka sekuhlanzeni. Kubi vele number 1 nje ngokujwayelile uma kuwenzeka uphupha ingane ngabe uyigonile uyiphethe uyitetile yayincisa yenzani uPaul ubinje umekuhlanzela lokho kuyenzeka kumele uqaphele ngoba umuntu osegadlwa ngesichitho imbangi yakho efuna nje ukuthi kuphazamiseke ngabe ubudlelwano bakho noma ubudlelwano bakho nabanye abantu ke. 2 ngiyenzeka futhi uphupha ingane kuba uphawu ngabe uyiphethe lengane uyayincisa uyitetile uyenza nobabini wenzayo uma ekuhlanzela uphawu lobe ngoba lokho kungenzeka ukhonjiswe wena kumele uqaphele uphinde usukume uthole usizo kube lapho kanye kungabe imikhuleko yabantu abakhulekayo ukuze ukwazi ukuxosha isilwane esisondela kuwe sizenza ingane ngenhloso nje ukumosha impilo yakho yokumosha ikusasa lakho yokucekela phansi impilo yakho ngokuthi ikungcolisele lento noma lesilwane sikungose ngesichitho ugcina umuntu abantu abangasebemhlamuke bengamchanisisi abantu bangakuzwisisi unganambithiseki kubantu. 3 kwesinye isikhathi uma ngithi kungabe ubhubhale ngane uyiphethe uyitetile uyigonile uyayiphukula uyayincisa kuwuPaul uhluma ehlanzekile kodwa wakwazi ukuzesula wangangcola noma mayihlanza wena yangakuthela wakwazi ukuyiqhelisa ukuthi ihlanzele lapha kude hayi wena ukungcola. So uma ihlanza ingakutheli lobuhlanzo bayo noma ihlanza uzesula ukwazi ukusula bonke lobuhlanzo usale uclean kuhle ngoba lokho kungenzeka umuntu osuke kwazile ukususa ngabe isichitho uma ukuthi kanje usanda ukusihlambulula okanye ke ngenzeka umuntu ogqumayo nogezayo ngemithi kube ukhombula lemithi le inamandla okususa isichitho kuze singakhaqi yabona noma ke leyo mkhuleko yakho inamandla ukuthi ixoshe isichitho asuke bekugada ngasoma ukuthi umuntu ongasemsemuthi awukwazi ukuhlambulula lengathi mathi yakuthela yakuhlanzela wayiqhelisa yakuhlanzela lapha noma ithema kokuthela ubuhlazo wakwazi ukubusula wasala uhlanzekile uclean sho ngeze imkhuleko inamandla qhubeka ukuqinisa emkhulekweni ukuze ukwazi ukunqoba emoyeni. Shalom.